Good morning, everyone. Episode number 11 da koi indicators ki ani suba video ina ko class oina koi CPR hai se koi jingmina se CPR hai se yamna sirina badam nungai ba koi ki trend gi analysis tawbada ko haidi market si bullish market oigadra natraga na bearish market oirakba yabra natraga karama makhan gi market oigadage gai se koi CPR hai se degi sarakpa mokoi khangba ngambagi keno se lai ko ado hairiba CPR se magi full form se kaina gadi ko kogi asagi pivot point da aduga keno se kitang adi manai ko ma se range lagtine central pivot range masa ko na pivot point previous video da khone nai nagi with pivot point haiba manai nagi ko previous video kogi episode number 10 da pivot point du gi magi laiba kano du da mayai thangba saruk to ko p point do e kano da lak sake ko ado khona central pivot point se jeng dring gi mamang da khare hena important oiba point na manna kari no ha kan da asa koi sida ai ni se sinram by indicators ko hadi starting software se trading view ni ko the indicators indicators ma sina sa CPR have indicators se ma trading view da koi predefined tawra yaute ko user defined fange the user defined de koi sinaro se ko hidi ma da kitang kha mai mam da jingum sange aduna predefined oina laiba CPR se koi kadai da comment to sin na hare gadi koi profile da lakpiyo ko Zerodha ki profile da lakpiyo profile da laba matung da sigi sat IQ se sisina biyo naiko sat IQ se sinarba matung da ngasai ko gi indicators haina trading view ko gi kano sida lairamba indicators da hojiti ko indicators haraga phangaroi ko indicators hai phangaroi ai sigi kano se pop up toroga saholake screen se ko indicators ki muhurta steady hane lani sida ko steady naiko steady sida koi se silere market si lai se koi market se nifty 50 ni ko 5 minutes ki time frame ni ai ko adu ngarangi indicators kamaina tawgibe CPP kamaina tawgiba hayeng na kamaina torokpa yaba gaiba sumba sisu koi jingse asagi sigi koi studies ta sanga kanda ko sisida asai du maina pivot and ibio pivot ida kanda ngasai ko gi pivot point do sida lai lai ko mathak na central pivot point je khone jenga do riba indicators CPR haiba yamna most popular ko mayamna yamna pamna sinna ba du khan gi indicators ne ko khosu haiba video se jenga kanda hena khanga kini ko ado mayam da gi request matang video se like number ko bigano duga and video se koina interest adi somna pamboy video oiraga di friends sing na su share tawbiyo ko pivot point se la kan da sidagi leidiba green line se jeng si ko green line se khoi jeng si mayai thangba kano se sine ba koina pivot point thai se ko duga sina kano ne nga sai R1 R2 R3 hai sing duni ko adu sigi okay sorry sigi white se ko sigi white se koi nga sai gi somda trading view de labor kano do ki CP kano P point oi bedo sini ko red sing sina resistance ni green sing sina support ni ko ado sita ai kano hapsilake ko sigi laidiba white line sing se munjing view ko white line sigi jaga sida ina sigi central pivot point se simu habaki kamai to giba me ko sai sida white line ko lairambadu da magi mathakta line ama makhada line ama hapai ko amuka lokthoksi yengti ko sigi white line che kaino khagi pivot point duni hai riba sigi pivot point se sigi mathak sida range sama sistema pune upper range and the lower range like upper range and the lower range ko upper range and the lower range upper range and the lower range sema ga hai riba sigi central pivot
point haina leirambado ado central pivot range haina lakpako okay sisida koi market ki analysis tawba aduga market se kadomna kamaina chatpa yaba leige ga haibse koi jingmina se ado haje pivot point se lokthokrage aduga central pivot point khatang thamhorage ko central pivot range khatang okay yare ko sida leise hoje central pivot range ko ko central pivot range हाइरिबा सिगे सेंट्रल पिवट रेंज है सिसिदा मागी तप खनसे मखन अहुम थोंना लै मखन अहुम थोबा हाइजे करम करम बना कदा मसाई मागी सिगे रेंज से खर मैतेलोन दा खर लाउबा हाइ तारे रेंज से खर साउंड लैबसे को रेंज खर साउंड लैबसे हाइदि सपोज सिदना खोगी सीपीपी लेरे सेंट्रल पिवट पॉइंट मथकदना अपर रेंज लेरे मखादना लोअर रेंज लेरे सिगी गैप खरा लैबे साउंड लैबसे कोइना वाइट सीपीआर हाइन खंगनै को वाइट सीपीआर से कोइ नने वाइट अंगौ बुदु नते अपाक बुदुनि को अदो मया मै सिदा खनु खतंग टीचर के others okay got it Sijing view ma'am to jiki CPR do gi maming ne central pivot range jare ko central pivot range ne aduga magi ngasagi khoni yingamba ko gi sigi range ki white oiba deiti kano oiba phagi se phagi tight CPR kaine leiri ko narrow CPR si koi tight CPR have jai natra narrow CPR have jai narrow CPR oidini moise tight haragana pura khogi line am khaktang da sigi line ahum se upper range lower range lai si se line am khaktang da draw to bai type ta ko smaina moise koina tight CPR oidini aduga sidaga si tight CPR ne moise na khone narrow CPR haine lobo yai aduga sisina white toy ga dobni khara apak pusing se ko narrow CPR ne white CPR ne ko si white CPR ne si khone tight haine lobo yai nata ga am ka haine ne narrow ai busu yai ko adu hai basigi laiba central pivot point se sisida descending ko aduga ascending gain su leiri ko aduga sigi pivot point sida akoina mijeng ba jaba se kari points lege hai kanda magi market se up lom da sat pa jai down lom da sat pa jai ga hai ba lei ko sidagi se pura line am khaktang da draw to bodo na kana draw to gari se soina yam na khogi narrow CPR oiba natraga na khogi tight CPR oiba numit se market se am matam da nungai gale trading day oiba kom trend khogi trade to bodo nungai bu numit adumain oigale aduga sigi khogi khitang white CPR oiba numit sing se market se am matam da ko khogi sideways to sakale haidi market ki kanu se consolidate tawraga range amagi manung da range ani gi manung da ko mathaka makha gi range ani gi manung da market se consolidate tawraga legal ko aduna hairi basi gi nume se koi as a seller ko seller oina koi market entry changaga di khoi de hena profitable ko de oi bagi chances wangi ko aduga atopa madana tight CPR oiba nume sida market ki koi trade to basam nungai ba kanu se nume se oigale ko adu sigi nume se su jeng se kamaina tawraga toigena market se ko sida chali ba mong si si khara ngai bam ni change natra sigi degi high se thugai ra agadi haiba ngai ra tuni somdagi sudum leiri degi high se thugai ra ku se ngai ra ku matamda haiga khare ko adu sigi degi high aina kai do bai ngai ra ga leidino sigi indicator sin da khoi da tai ba ngasi se market se nungai ba yai haina ko market se di profit low bo jaba numit oi ba yai haina adu pura whole day se ma se range bounce tawraga leire ko range bounce tawraga kono gi range ma gi manung da ma se range da gi thorok pangam da na leibne adu range da gi thorok ki ba matung da di ko ke do gare
रेंज सिदगी सिदे थोरे बैक कनो अमुतंग टेस्ट तौरमे को रिटेस्ट तौरमे जो हागे खरे सुमाइना होगी नेक्स्ट अमुक मुसि मुजेंगो को सिना होगी कनो दुनी नेरो CPR सिदा हमसे ले टाइट CPR को सिगे टाइट CPR नुमिसि सु दुम मार्केट सिस्ते ओपन तौरपसिना सु मार्केट से दुम खरा हाइदि मथलोम दा दुम कागरे नत्रा वाइट CPR अम लेरे वाइट CPR ददि खोइ करी हाइबनो वाइट CPR ददि खोइ न हाइबसि ngसाइगी मार्केट से रेंज अमगी मनुंग दा को कंसोलिडेट तौरगा हाइदि रेंज बाउंस तौरकांदा साइडवेज चलगा दुम लेगली हाइबनि को अदन कोई हाइबन नुमिसदा कोई एज ए सेलर ओइना कोई एंट्री लौबो याइ हाइबनि मार्केट से को अदो सिगी वाइट CPR नि वाइट CPR सिदा दुम मार्केट से कनो दा चले को मथंग दम कुम सिदा नेरो दि नत्रे को ए कोई टाइट नत्रे नेरो म लेरे को सिदा हाइगले सिदा खखरे को ओके सिदा कोइना मार्केट से सर कोइना CPR से येंगा नेरो CPR ओइरगदि को नत्रगना टाइट CPR ओइरगदि को कोइ ट्रेड तौबदा नुंगाइबा निमिट ओइगले हाइरे वाइट CPR ओइरगना मार्केट तो कोई सेलर ओइनी एंट्री लौबदा नुंगाइबा को हदि सिदा सी वाइट ने नत्रा सिगी वाइट CPR सिदा कोई मार्केट से कमाइन तौगे यंगो हौबदगी सेल तौरकपदा लोइबा बाउदा इ प्रॉफिट ngaktane को सुमाइने लै अदो सर सिदा कोई एंट्री से एंट्री लौबगी कनो से कमाइन मै लैबनो हारगदि को कोइ सिदा येंगसि हाइको मैम मसा कोई सेंट्रल पिवट पॉइंट हाइबसे सेंट्रल पिवट पॉइंट सिदा कोइना येंगबा यारिसे मासे CPR indicator हाइबनि को सिगी relation between central pivot points and the central pivot range को trend analysis CPR हाइबसिगी लाइरिबा central pivot point सिदा कोइना bearish market को with respect to CPR नत्रगना bullish market with respect to CPR को bearish market कोइना येंगबा याइ नत्रगा bullish market ओरकद्रा हाइबगी येंगबसु जाय को फ्यूचर ने कोइ येंगतिसे को हाइदि नसिगी मार्केट से bearish ओइगदरा नत्रगा हयंगी मार्केट से bearish ओइगदरा नत्रगा bullish ओइगदरा हाइबसे कोइ नसागी central pivot point हाइदिबा CPR हाइबा इंडिकेटर से सिनरगा येंगबा याइ को कोइ bullish market ता हाना येंगसि सिदा हाइदिसे को मैम सिगी इमेज से मैम स्क्रीनशॉट लोगे से लोक्सिन व्यू को CPR should be narrow or tight CPR करिगी CPR नो ngasiगी CPR से ngasiगी CPR नि खलसि तो ngasiगी CPR से narrow CPR और tight CPR ओइगदबनि हाय नंबर 1 की पॉइंट द को अदुगा कोइ नंबर 2 पॉइंट द CPP should be form above the previous day CPP हाइबदि कइनो सिदा मयाइ द जाउरिबा ब्लू लाइन से CPP नि को सेंट्रल पिवट पॉइंट ngसागी पिवट पॉइंट की P ने लेबा पॉइंट नि को सिगी से हाइलिबा सिगी CPP से को should be form above the previous day CPP हाइबा ममांगी CPP सिगी मथक्ता ngasiगी CPP से फॉर्म तौगदबनि हाइबा को पॉइंट अनि सुमे को अहुम सुबो पॉइंट market should be open above the today's CPP market से should be open today's CPP ngasiगी CPP सिगी मथक्ता market से open तौगदबनि सिसु सुमे नत्रा पॉइंट अहुम सुमे मरी सुबो पॉइंट previous days market should be closed almost the day high तो previous day की market से और कने से close तौगदबनि should be closed को almost day high हाइबनि day high दि सिते लेरे सोइदा क्लोजिंग तौबि मुहत मासे सिदा हाई दरगा क्लोजिंग तौसिलमे को पॉइंट अहुम सुबो पॉइंट सि खक्तंग सोइ नत्रा अहुम सुबो पॉइंट से सोइरे अदु ओइरगसु को खोगी कनो सिदी द पॉइंट अहुम मदि सुमि पॉइंट मरी द पॉइंट अम सोइरे द पॉइंट अहुम मदि सुमि को अहुम अम सुमबनि न खोइ खितंग मार्केट सेनबा याइ अदुगा पॉइंट मरी मक चप चाना चुम्ब फंगगदि को खोइने जिंग खदुइसे
ngasi market ki kano se bullish market oiba yai haibu ne bijeng du se ko sidana koi point se makh ama lale aduga point hum ama sume adu kogi market ke 10 ko segi mathalom na sum ka khalam mi natra sidagi hore oh sorry ado koi atopa mafam da atopa atai chumu jengsi ko sagi hujiki point da chap chana chumba mafam kada kada lagi ne ko yarum gani dum ko adu hairiba point se chumba mafam da adu da market se fajana ka khalam gani ba okay sida amma lay ko jengsi gap up to in open to ga yang wang na ne ko sigi point sida jengse masagi man hagi ba kano sing do han bagi point da drawing han bai point da khogi ngasi gi CPR ko today's CPR should be ko tight CPR natragana narrow CPR haibani ko si tight CPR oire ko aduga ngasi gi CPP haibdi sigi blue line si CPP se kadaida ngarangi market ki previous day ki market ki CPP sigi mathakta form togodobni haiba simusu chume ko number 2 da ngasi gi market open CPP ngasi gi CPP ki mathakta ka khalaga market se open togan hai si chume ko aduga ngasi gi ngarangi market ko almost day gi high da ka khalaga kogi market se should be close haiba ko market ki closing se nearly kogi magi around kano sida kogi se day gi high manak se si sida closing p ba haibli point mari mak sume ko sigi market se koi previous day ko ngarang dagi koi nei na gadam ni ba adu si point mari mak sume aduga market se koi laibak thi ba haigedre ko haigedra pura gap up to open to gi basina koi entry lo bagi chances se khitang phangwa war khare ko adubu market sidagi open to bani aduga si box chale haidi bullish market ti koi oi haine lo ba yari basina ko atop mafam mu jeng si next ko kada kada de ke lei ri gen koi kogi nifty 50 natna nifty 50 khaktang nataba ko atopa kana da so khoi sum thiu ko thiu sum phangbane okay okay sidagi nasagi khoina jingai se kadai kadai de leibno up ko chumga da se sidasu amadi leire sidasu amadi leire dasu gap up to dum open tawgare ko gap up ta yamba open chale tu sida sida masu magi kano se chumge tawe adugo sida point am khak soire ko point am soire ba point ase previous day gi market tu ni ko adugo sigi points na mo ko musida chumge tor kanda sigi kano oidaba ko narrow nataga tight oidaba okay ana koi narrow CPR nataga tight CPR oiba ko adugo haiba point mari se pull up chumba numitsing se sidani ba khogi market ki kano se yamna nungai ba numit oidi se ko adu haiba chumba numit se phangaga di khoi trade se fajana lo ba yai ko sida masu leire ko ta jengsi ngasi gi CPP ngarangi CPP gi mathak to form tawre ko adu ngasi gi CPR form tawi se ngarang gi CPR mathak tani form tawi se aduga ngasi gi market ngasi gi CPP gi mathak to open tawre yai ko previous day gi market ngarang gi the previous day du gi market tu gi day gi high da ka khala closing p dra p ko e repeat tawre ko fajana yem ngarang gi market se day gi high da ka khala ga sida closing p ngarang gi day high do sida ne ko ngasi gi CPP sigi blue line se ngarang gi CPP gi matha ta ka khalaga form tawre ko ngasi gi CPR narrow na natraga na ko tight CPR ko narrow CPR oire ngasi gi market ngasi gi sigi CPP sigi mathak ta sida ka khalaga market se sida open tawre ko
अदुगा मार्केट के ट्रेंड कमाइन तौगिबा नमित की मार्केट के ट्रेंड अप ट्रेंड को सुमाइना कोइना मार्केट से बुलिश मार्केट ओइबा याई नत्रगा बियरिश मार्केट ओइबा याई हाइबसे कोइ CPR की एनालिसिस तगी खंगबा ngamba yai ko 100% magi accuracy 100% hane lai haibdi nate adu ko sum siznaba yaba kenone around 70 ko 75% gi sangda magi accuracy recipe ko swaida lai singse ko degi hide closing koinam ko sida pi singse adu koi sisina koi bullish market kini okay bearish market tana hair se kaino hair gadi bearish market as CPR should be narrow or tight same or any bullish ka CPR should be form below the previous day CPP ko ngasai gi contrast ne opposite ta laktuine adi CPP se CPP से फॉर्म तौनी ngarang edi previous day gi CPP gi makhada asai bullish na mathak ta tawbone sidana makhada tawgodomni ko market should be open below the today's CPP ko ngasi gi market che ngasi gi CPP gi makhada kumaga open tawgodobu ko dugo bullish na mathata ka khala open tawbo yai ko previous days market should be close almost day low ko previous day gi market se ko edi day dugi makhada khara almost day gi low du da salaga close to go we damne yingchi ka sida ji sum ji ngasi ngasi gi CPP kada de leiba ngasi gi CPP CPR se am tight oire sume CPP se ngarang gi CPP gi makha sida hydra form tore number 2 sume number 1 sume number 3 da ngarangi market almost degi low da ko yam kana low di oidre ko almost degi low da ma se high da di closing fee dre almost degi low da chap chana khitang kha wali ko sana pi re adu ngasi gi market kadai di open tawba ngasi gi market CPP sigi makha da sida open tawe ko guess mari maksida sumge tawba khitang kha slide khitang kha wale ko adi sigi closing period se almost degi low ko low soida ide sida low leire natra sida low leire duga man open closing period sin haida pigade ko adu haiba numbe sida market se ko sida gina haidraga soida lo singai ne ko aidi bearish market ne mo guys jai ko sumaina khoina sigi leiriba point mari se ko mam screenshot location view natragana kanagumba sigi image se direct pamba jawbiraga su WhatsApp da text tawbiro ko ai dum share tawjerake okay sigi khogi leiriba central pivot range ko CPR ko CPR se sizinaraga khona kamaina trade tawbo jaba ge haibasigi keno sine khona nainare ise ko ado sida ngasagi trending day sida khona suppose ngasi se ise downtrend the trade se lawrage ne khale ko sisida downtrend the trade se lawrage khale ado kayam kuina ko pura whole day trade taw ya duira natraga na ise kayam kuina trade law ya duino haiba matam sida ko sida ko indicators amaga mu punsil kan trade se am nungai be indicator amaga su leiri ko hairibe indicator sigi maming sina koina kari haina khangna ge kanda alligator haiba ko alligator haibe indicator se hapsil kanda asai sida draw tawre ise sigi line sigi matung ina khoina trade se lawruga thamba yai haibe line sida draw tawre line ahum se karino aduga magi matung ina khoina trade se kamaina sangadage haibisina akhoi hayengi class ta naina sika okay class ki maming se laktu se trend analysis with CPR ko aduga CPR ane alligator laktu ni alligator best indicator for long trade hai when trade se khara sang na trade se lobo matam da haiba alligator haiba kano indicators yamna sinaba nungai ba du makhan gi indicators ni ko ma'am ado hayang khoi morning da haiba sigi indicator sigi
alligator ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ indicators ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ central pivot point ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ CPR with indicator ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ best ꯀꯣ one of the best ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ trading strategy ꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ intraday ꯀꯣ intraday ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ swingꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ any ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ time frame ꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ apply ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ any time frame ꯗ apply ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ strategy ꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ strategy ꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ alligator ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ episode number 11 ꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤ like subscribe and share tꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯣ thank you so much